di syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladhi qasama ibadah ila karimin taqiyyin istabra'a li dinihi wattaqa syubuhat fi kasbih fafaza bimaghfiratin minallahi ta'ala wa jannatin arduha al-ardu was-samawat wa ila syaqiyyin wa la'imin ta'addal hudud wa intahakal muharramat fala yazalu in lam yatub ila Allah ta'ala yataradda fi mahawi syaqa fid dunya wa yawmal qiyamati yahwi fin nari darakat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا ربكم كما قال عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله حديثنا اليوم حديث عظيم عن فضل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس إلى الله سبحانه وتعالى عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور يدخله على قلب المسلم أو يكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجد المدينة شهرا ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزول الأقدام. Mudah-mudahannya mga palanggungan ko agama Islam sanglit iban puji pamaha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mahulinnya salawat iban salam papanghu na to pilihan panghu na to jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga umat beriman yari kita niubiyaun haadlaw amuin pag-iyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw sa rayaw-rayaw amunin adlaw Jumaat Idul Masakin wa Idul Fuqara long si mga kaulamaan in adlaw inilong niya amuna long niya yung pagkukuyag-kuyag long niya si mga kamiskin-miskinan pagkakuyag-kuyag long niya si mga fuqara iban si mga karayahan daysab haba hadis na bayt asing kita niyo dengkan Ibnu Umar karidaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin siya namung in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nas ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas in sarayaw-rayaw na
atawakan salasana pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain manusia makamumpa at mapagkahin manusia. Makamumpa at kamu, makatabang kamu, papagkahin nyo, amuin yaon din doon ha mga nasususa. Yaon sila halawang kasusahan. Makatabang kamu, hauno-uno na tiranan, bukon naman yung pagtabang nyo, ding naman ha pangaltaan, atawakan, kapanyapan, minjari resab sila, tabangan nyo ini, kapag nasihat, dihilan nyo sila pangadjian, patumtumun nyo kanya, inkaptangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabban nas ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. In sarayaw-rayaw na manusia, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin makarihil siya kamumpaatan patay mangud niya kama Islam. Iwanlong niya, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fil muslim. Insarayaw-rayaw na lang niya hinangon sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mapakuyag niya hambuk tay mangud niya kama Islam. Minsan da kuman imparkala, ikapakuyag niya hatay mangud niya yaon manyo tiyo. Imahal ka, mapakuyag niya haran, amuin yala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbul a'mal ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim aw takshifu anhu kurbatan. Atawakan, ikon mo kanya, lawaon mo kanya yung problema, kasusahan niya yaon. Bangso pa inhambuk tay mangud mo agama Islam, ang kasusahan niya, ang problema niya, ando kaylo, minjari mo siya tabangan, pasalanin niya to sarayaw-rayaw na hinang tudjumat to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk ding ha mga sarayaw-rayaw hinang, amo na yung tabangan mo yung pagkahimu Muslim. Bangin siya yaon halong kasigpitan, suway ka maon kanya sumuok, umasubukan niya, bang uning kasigpitan kaya na naman niya. Bang so pamalong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw takshifu anhu kurbatan, wat aw taqdi anhu daynan. Di takay ngatan, on ding ha mga manusia, on sila kasusahan niya on, ding naman, in sila yung takautang, atawakan, in sila yaon halom ka problemahan. Ando kaylo, minjari tatabangan intay mangud taha ma Islam, minsan manyo tiyo dako man tatabangan. Bangso pa in ikaw tay mangud ko nakaraya. Aun ko labi-labi ang pangaltaan, pagkus aun ding ha mga manusia, kay ngatan mo takautang, ando kaylo tabangi. Inyat to ding ha mga sarayaw-rayaw hinang, amoy biyayta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iwan kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aw tatrudu ju'an, atawakan tumawang kau ha mga kamiskinan, ang kau kaingatan mga pamilya rin doon, in sila yaw di makakaus kumaon halawon sinang kadlaw makatu, atawakan makaruwa, ando kaylo, bangin ikaw lawi-lawihan, bangin ikaw tagapangaltaan, minjari mo sila tabangan, pasalan inyat to hambuk ding ha mga alamat, paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang liasa mo inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paglasa mo papagkahimo, subay mo yato daran-daran hinangon, pasalan ini hambuk ding ha mga sa lagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangso pa may mga katawtay manghuran mo yaon, haaga ma Islam, wayroon na makaon, wayroon na katukan, ando kaylo, bangso pa maaon gaus mo tumabang tabang nga sa rundoon na. Sarin din na yung gaus mo tumabang kanila, sabab inyat tumahinang niya tutiranan, lumunok in pangatayan mo tudjumat to pa Allah subhanahu wa ta'ala, kumusog in pag-iman mo madto pa Allah subhanahu wa ta'ala,
Pasalan baita sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab niya maha mulya, innamal mu'minuna ikhwah. Bunnal tuod in kita nyo ini, magtaymangod kita nyo ha kama Islam. Suway kita nyo maglasa-lasahi. Bangso pa makita mo yung manusia, ang kasusan niya rin doon, at awakan aun utang niya rin doon, at awakan insya yaon, way na makaw na laom sin ang kadlaw, ando kay lutawangi. Pasalan intawang mo yato kay niya, mahinang taming muhadlaw kiamat. Wali an amshi ma'a akhil muslim fi haja, ahabbu ilayya min a'takib fi masjidil madinati syahra. Longsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amuin, makad akulong niya, dahon kulong niya ginhawabaran ko, mag-akad iwan sintay mangud ko, nagbabalhajat, kaya kalagyan na kuha ka ma Islam, lawiin lando, baya ko, dengsin mag-itikap ako, ha masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kabulan. Masya Allah, deng ha mga sarayaw-rayaw hinangon simbar iman, amunain magtulong tabangi kita nyo ha ka ma Islam. Ininain sarayaw-rayaw, amuin hinangon sin kita nyo, bat nawaita, nabatbat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in sarayaw-rayaw manusia, iwan sin sarayaw-rayaw hinang pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain, magtabang-tiabangin kita nyo ha kama Islam. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yabkhalun, wa ya'muruna bil bukhl, wa yaktumuna ma atahum Allah min fadlih, wa lahum azabun alim. Inna wa'tadna lahum azabun alim. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila amoy nagkukuripot. Pasalan ni kitabin ni biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga Yahudi, sumagawa, mga umat beriman, suway na to tantuhon, suway na to pikilunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyarin na wa imbaitan niya pa mga Yahudi aon, ayaw kamulong niya magkuripot. Amun long niya, alladhina yabkhalun, mga nagkukuripot pa Allah subhanahu wa ta'ala. In khitab yato pa Yahudi, bukod niya to pa mga Muslimin. Sumakawa, bang niya to tumtumon mukawon mo yung kaptangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi subay kita niyo mga Muslimin magtawang tiyabangi. Tabi ang katus tabi abiyaon, mataod din katon yung nakakataas na sumakaw, maunit makatawang pa mga, sila mga nakabawa. Ang kanlang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bang ing kaaunan sing kamu yan hatasan, atod kamu ha mga babaan nyo. Ayaw kamu umatod pa ding ha mataas din kanyo. Sababiin niya to, makahina pag iman nyo. Bang kamu yung matod ding ha mabawa din kanyo, inyat to ikatumtum nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to ding ha mga halawa, ding ha mga tumbo, sumud palam iman, sumud kanyo. Akabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Isiulong niya makapulong niya sindukal niya. Ataw kan insyayaw manu siya mawis kay magdukal. Di ka tiyo-tiyuan. Pokos inya tu piyo niya. Piyagangan niya. Yapaan niya yung dukal niya tu. Bunal tuod. Tampanan sin Allah subhanahu wa ta'ala in aurat niya. In kangian niya. Katan kangian niya din di halom sin dunya ini. Sampai dabpak padlo akhirat. Nang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahabbun nas ila Allah subhanahu wa ta'ala anfa'uhum linnas. In sarayaw-rayaw long niya manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin magtabang tiyabangi hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasubay kita niyo mga umat Islam, amuin mamikil magtabang tiyabangi kita niyo hasupaya insumbuhan sin agama Islam lumagbo gaman.
insumbuhan sin Islam, di siya mawa, di siya matay. Pasalan, impagpatumtum-tumtumi. Biasin kahalan sin kita nyo ini, iwan sin pagtawang-tiyawang hambuk ya tudeng ha mga alamat, amo ini kakusog sin pag-iman sin kita nyo, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanlang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa 'azamu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimul mannan ar-rahimur rahman dzil quwwati was sultan wa huwa ahlun lil afwi wal ghufran wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga umat beriman, bunnal tuod impagtawang-tawangi hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang ta initiranan hasupaya in kita mahinang ding ha mga sarayaw-rayaw nagaakama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang initiranan amuin pangatayan na to sumuba pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabiya ang gatus tabiya, bunnal niya, inmano siya ini, magtaas magbawa in pag-iman. Sumagawa bang katumtuman na tuwing kaptangan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin hadithin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inyat tumabilang panumtum katu tanyo, bunnal tuod wayruun, pagtag-ipunan nakasawunalan buat malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan wayroon na Rasul, amuin piaratung niya, kahinapusan Rasul, buat malaingkan amuin Nabiyo sallallahu alaihi wasallam. Mga kataw tayo manghuran ko agama Islam, ini mahinang denghang mga parsababan amuin subay, subay kita nyo magmuhot-muhotahin ang marayaw. Pasalan, yung paghinang na to ini marayaw, mataod in tungbas niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod in nagtatakad kato tanyo dito, hasul kasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mahinang pamintangan kato tanyo, amuin subay kita nyo, magtawang-tiyawang hasupaya, in agama Islam, di siya dumusdos pawawa buat malengkan umangkat siya pataas. Suway kita nyo magtawang-tiyawang bang isyuin nakaraya, tumawang pamiskin, bang isyulong niya in makakaus din doon, bang kakitaan nintay manghud niya, tabangan niya, haunoon ng kakausan niya. Inya to ding ha mga alawa, ding ha mga kawayaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadullah, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارض عنا بمنك وكرمك اللهم ارض عنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين
اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا عزيز يا قيوم. اللهم فرج هم المحمومين، اللهم فرج هم المحمومين، اللهم فرج هم المحمومين. اللهم أعذنا وذريتك من إبليس وذريته وجنوده وشياطينه يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين من الشيطان الرجيم من إبليس وذريته والشياطين وجنوده يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلادنا آمنا مطمئنا رخاء وسخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم، هاذوا بين المناقب والأقدام، استووا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.